Ona Faruku Saifi agiye kutera Sentongo yawuteye kubeta n'amatwa igitego cya mbere ahangaha cya AS Kigali gitsinzwe na Ngandu. Urabona ko amaze kumenya ibintu by'imitwe yariya, ashobora kuba agiye kuza akamera nka Aimable imipira y'imitwe yariya. Aimable wa APR Football Club niwe wakunze kugaragaza defense mwiza. Mukuru we akaba agiye kumubwira ati félicitations petit frère, gitego cyiza cyane. Ora ko yagize timing nziza, aba defenseur bahagaze nabi, arabasumba, arihuta, aza ashiramo n'umutwe neza cyane. Ngandu Omar ku munota wa 21 rero akaba atsinze igitego cya AS Kigali. Barerekana uburyo yasimbutse uteza n'imbaraga koko. None uburyo yasimbutse kikaba kiranyoye. Reba buryo barabasore barabahagaze, bari bahagaze nabi cyane. Ale Niyonzima, Jean-Claude Ndarusanze ushubije mugenzi we kwa Ntate yakomeye ari mwizamu. Igitego cya kabiri hano cya Niyonzima Ali, muvandimwe wa Ngandu Omar. Nibyo ni ibintu biryoshye cyane kubona abavandimwe bombi ari bo babanje gutsinda igitego. Ni ibintu byiza cyane, igitego cyiza kabisa hariya. Murumuna wese ajya kumubwira ati urakoze cyane. Ali utsinze igitego cyiza, aritonze, areba ukuntu umusore yaje aradepoza yitonze. Kuvuga mu minota 6 ibitego bibiri bya AS Kigali. Ntabwo igicumbi yorohewe na gatoya, abona uburyo yacomotse neza. Nibyo ni pass yatanzwe na Ntate Jumaine, yari yamubonye pa Dorje, nta origine muko yacomotse rwose. Ngibyo ibitego bibiri rero, icyo ni igitego cya Ali Niyonzima neza cyane. Aha yaragiye guserebra uburyo atsinze igitego, pira yanyujije mu maguru ya Sozer Anselme. Jean-Claude Ndarusanze kwa Ndate, pasi nziza hariya kwa Faruku acyatera hejuru ariko yawatswe na Shadad. Yakomeye hariya igitego cya gatatu hano, troisième but AS Kigali. Igitego cye cya gatatu ndakeka ko uyu nawe bashobora kumukuramo mu kanya, kuko umutoza Masud arimo arashaka kureserva abakinyi be b'abahanga bose. Ikipe ya Gicumbi iri hasi cyane, n'abandi baza kujyamo baraza kugenda batsinde, iri hasi cyane kabisa. Ndarusanze Jean-Claude utsinze igitego cya gatatu mu minota itarenze 11, kuko ku minota 21 27 na n'ubu rero ngiki gitego. Ubonye uburyo passe yaturutse hirya kwa Ntate Jumaine iragenda ijya kwa Faruku wawuteye, uragenda ujya kwa Shadad atanga passe igera kwa uyu musore Ndarusanze, yitonze avec calme adepose umupira, igitego cy'abataka. Ntawe umukozeho rwose. Nakora kusujudu. Kumbuka kwamba Gicumbi imepumzika, hajapata bao wakati AS Kigali magoli matatu. Huyo ni mchezaji Faruk anakwenda, anatoa pasi kwa mwenzake Jimmy anashuka hatari katika lango, Jimmy anakwenda piga bola 4. Huyo ni Jimmy, yani baada ya kuingia tu Jimmy ameweza kuandika bao la 4 baada tu kuingia kipindi cha lala salama. Kibengo Jimmy ameweza kuandika bao na kwenda kushangilia akiwa pale akimtafuta wachezaji wenzake. Anamuona Toma pale kocha wa magoli kipa anakwenda kumwambia bana, nimefunga bao. Anaonyesha jinsi kazi iliyofanywa baada ya kupokea pasi kutoka kwa Faruku. Anashuka pale, anaonyesha jinsi alivyoweza kuandika bao, na leo amevaa kitambaa cha unahodha nambari 16 mnayemwona Kibengo Jimmy, na ameshapewa uraia sasa kamili wa Rwanda. Mamake Mnyarwanda, babake kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa kocha Masudi Juma
akifurahi shuka pale Bishira Latif toa pass pale akimtafuta mwenzake Jean-Claude Ndarusanze. Ndarusanze anakwenda anaumimia upande wa kulia kwa Jimmy shuti kali ndani. Goli la 5. Wanaonana vizuri sana. Unaona jinsi Jean-Claude Ndarusanze na mwenzake Kibengo Jimmy pase, unaona basi bao la 5. Kiandika bao la pili sasa. Ndiyo wanatengeneza vizuri mapasi yao ya kuelekea golini. Kamarade hajakubaliana na waamuzi hapa, lakini kubali usikubali. Wametengeneza nafasi nzuri, halafu Jimmy alichukua muda wake kuangalia jinsi goalkeeper anavyosimama, akapiga mkwaju ambao goalkeeper Sozer hakuweza kudaka. Huyu ni miongoni mwa washambuliaji bora nchini. Angalia jinsi mpira ulivyoanza hapo Movu. Ndarusanze alimpa nafasi akatulia, control vizuri. Angalia mabeki hamna. Goalkeeper naye hakujaribu hata kutingisika. Ni hatari. Ndio hivyo. Mambo ndivyo alivyo. Huyu ni Jimmy akifurahia bao alilofunga. Tayari wameshaandikisha pointi pale 3 muhimu kwa vyovyote vile. Fungaji ni hao watu. Kibengo! Goal! Bao jingine la 6 hapa. Nilikuwa nikisema huyu mchezaji Faruku Sentongo Saifi anatafuta bao na sasa amelipata. Bao la 6 nakwambia. Mabao ni 6 ya AS Kigali. Sentongo Faruku Saifi naye ameandikisha ushindi. Bao la 6. Sozer Anserme anasema leo nimepata cha mtema kuni. Rero nuko ekipe yahinduye ibintu. AS Kigali kabimo ibonye mu gitego. Uriya ni Fuadi watanze pass ahereza Sentongo Faruku Saifi, nawe icyo yakoze nuko yahise chomekariya umupira ujya mu nshundura. Soza Ansema yindikiye asanga tayari umupira uranyeganyega mu nshundura. Ngo uko byifashe icyiciro cya mbere ibitego 6 rwose. Ntabwo abyumva rwose. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.